akekho uThabani uyayifela nje mase kumele ukuthi afe ngalesikhathi nisamfisela ukuthi angafa ngalesikhathi nisamfisela ukuthi akafe imino leni imkhomba ngayo ikhombe nina msunyonyoko angisiye umngani kaThabani akasiye futhi umfowethu angimjwayele futhi anginendaba ukuthi angithande angidinge ukuthandwa nguye but the more nine social media nifuna uThabani afe kuyofa koqothuka abantu bakini msunyonyoko bayophela abantu bakini malebonyoko kuwo wonke umuntu okhomba umuntu ngoThabani njengamanje kuwo wonke umuntu ongena ku TikTok enza ivideo eyakhele uThabani njengathi uThabani akangafa mbizeni lo mbongolo nibuyiseni la imention manje ngifuna esela ngimnika amandla ngimnika ukuphila ngimtshele ukuthi akeze ukufa manje ngifuna ukumtshela ukuthi umuntu onamandla okubulala uThabani umfelenqange kuphela akekho umuntu obulala uThabani ngifuna nazi ukuthi ena akekho umuntu ofa ngentando yomunye umuntu lo nje ngifuna ukasini sanibaningi ukuthi TikTok nginyanyisa malebonyoko nihambe nifisela enye ingane eyasala umfazi nayo nifisela ukuthi ayife zinsha ngamasimba kabi nini nonke nizofa malebonyoko lona ngifuna nifake la akekho umuntu ongekaze afe ngisho kuthiwa uThabani uthuke ubani anginendaba ukuthi uThabani uthuke bani engikusho ukuthi akekho umuntu ofanele ukufa ngimina kuloko ngithi akekho umuntu ofanele ukufa msunu yezinsha angikhathala ukuthi uThabani uthuke bani wathini kuye ebemenzeni yena kwenzakalani ngithi mina akekho umuntu ofanele ukufa lokho nje ngifuna nifake la ukuthi uThabani nizomenza hey akekho umuntu ofanele damoni imkhomba kanjena malebonyoko nami ngikhomba kanje nithi ngizofa kwaqothuka abantu bakini zinsha baphela ngiyaphila mina ngathuka uShembe kwathiwa ena hayi inkosi ikubusise yangibusisa ngathi ngirenja yes yangibusisa inkosi ngathi ngirenja akekho umuntu ofanele ukufa umuntu ngaNkulunkulu wonke umuntu okhona lomhlaba ingisho igebengu abantu abarephayo abantu ababamba inkunzi abantu abashwengula hey nina bonke abantu bakaNkulunkulu bonke laboke ngathe ngithaki futhi bathi hayi uNkulunkulu akubusise emgibe into yenzayo ukuthukuya zezulu uNkulunkulu wangibusisa ngerenja thani ngerenja ngibusisa ngetruck akekho umuntu ofanele ukufa no matter ukuthi umuntu wenzeni kubani okusalayo akekho umuntu ofanele ukufa